Lagring! O Mayta! Shh! Si ka Mayta! Adupiti kastana ni Lagring. Agawid kan rabiin. Nag-OA kay mo, Auntie Belen. Diyak pa'y nakadandanon. Umay ka manin mangis istorbo dito eh. Apay, awan maaramid mo jay balayo. Madam, nalpas kong dagi jay ubrak. Baan nakamanlata kini Mayta nga agmarites kamimot sino ko mapagmaritesan nyo? Siya manan? Auntie Belen, kabisado mit ugali mo. Iso nga, madidakan nga pagmaritesan. Isupay saka madam, may bago pa ba sa ugali mo nga pwede mi pagmaritesan? Di ba awanan? Kasi, ultimo ubing dito barangay nagsusuan, kabisado dati kinalaad ti ugali yung madam. Wow, ang perfect nyo. Talaga ba? Auntie Belen, don't worry, makaumanga pagsaritaan da ka, hindi siya nakakaganda. Si Kamayta, diyak kaya datat tabas datat dilam kaya mo takartibag tangiwa mo. Sige Auntie Belen, ta idemanda ka. Anya ko maikasong kinyak, aber. Lagring. Awan mapanunot mo aya. Dumbbell ka, amom nga ruda kita. Madam, mabalin nakakasuhan ti serious physical injury. Adang naramid ko kinyanan ka awang pay mal. Madam, according to Article 123, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang manakit sa bata, physical man o psychological. Nalipatak gayam, nga abogada na nagpapanggap nga katulong tay katulong ko. Naman, Your Honor. Wow, naglaing ka nga talaga Lagring, palakpakan ka. Nagalam da jay imbagam kini Auntie Belen. Charot ko la ajay Mayta. Awam mati Article 123 nga makuna. Bilbil gamin ni Madam iso nga uri niya ti ibagak mamati isuna. Nalaing kalata ata nautom na Auntie Belen. Kamu nag-advise sa naging imbagam. Isupay Gayam, apay mata nalagip mo nga umay tatakin niya. Awan best friend, mamiss ka lang iso nga imayak ditoy. Saka, kaya't ko lang ibagakin niyam nga nakagatang na kun iti flower base. Impatudok pa yun atap no sure nga ag-blooming na. Ay na, Mayta. Hanga kas jay kaya nasawon jay imbagak idi nga mabisbisibisan nga flower base. Anya nga rin kaya nasawon jay imbagam idi. You mean kasjay? Kasano garud ajay? Basta Mayta, hamo pa'y pwede nga aramidin ta ubing kapay. Ubraon la agi jay ti agasawa. Apay ngay sika, awang pa'y mo ti asawam. Win amay tangam kurang lagamit ti kasar kinyami jay boyfriend kun iso nga mabalin milat nga aramidin. Di agsapo lang ti boyfriend nga kurang lata ti kasar no kakinyamin. Mayta, hanga kaskari na ti agsapol, ubing kapay, hanga dagita ti pakaririribukan ti kararwap. Ket, han mo'y papilit Mayta. Dumtong tulata ti time mo mo't ang agasawa ng hampay nga tata. In the meantime, enjoy mo pa lang iti life mo. Nagmadi ka mo. Kanayong lata nga kasta ti ibagbagayo kinyakon nga ubingak pay. Kaisumateg paiso di ba? O manungar ti tawon mon? 16. O di ba ubing ka pay? Iso nga hamo ipapilit iti kaya mo Mayta. I-enjoy mo ti pagkabalasang mo tapno awan to ti pagbabawyam. Baka di naktumo makaasawan no masobrak ti agenjoy ti pagkabalasang ko Lagring. Kunapay mo ni Marimar nga nakababaing kano ti matay nga virgin. Hang kagamin mati kini Marimar Mayta. Adan to lata ti paraking ka. Kaano ngay? Basta. Hang kagagap apurata baka makapili ka ti takino ka. Anya kinalaman mo tay takki? Hay Mayta, ubing ka pa nga talaga. Pamagmagala ajay. Inta pala dya unag ta intag kape kaya mo.
Hmm? Dakayat ti kape, milk ti akayat ko. Pagalang tagar ti milk ti tata, awan aglako, rabiin. Sige garudo. Intan,